forget his care beji wo kakire ku anfa koye kakire beji na wo nko awo ade sika na wusu hu no wo betuma be fa na sika na kadem je to bi eje adwuma ne to wo obi di madwuma ne de me ye busy Sunday ba ko menya mesi niema sa Sunday ko na wo se me da kakra ewi niema be ba ma ko ye gu store eno na ma menya kwan ko ba me tisa me mfia pa ya me ya enu me obi si misisi ne esi ya me no one day me ko 21st clinic o wo de na no obeko to ada ko pe cream so ko abegim na ma me na kadem afere ne so anu ye de na ba one na adwuma na abo no wodimi na ntenko two oni ni papa bi o prepare na hwe adwuma na chi tire yade na sa age na to dem a woni ahoto eno ne yade afutu ka cho se men ni sa kuntumbra na nsem no se ene se ko hospital kwa insurance na nya adwuma ena mini kapra chi na wuwu a yebenya kapra to adaka wuwu ye be high tent wuwu ye be yenka do kono age so to aka ho se di be ba ye be ye wayi the same day na also fine isika na ade kakura ye chance obewu afra chance pass so ye boy bosia kra de ye yi ye ni enya ye nkuye ye for so tete ye nsua sa de na Africa fo ye nim ye ya na anu ya da na mi ti ni maso mi nu ne ye me me bre so na mi am ko private hospital am gele mi betwa o mo scandal so na am say doctor na ka say me ya nze da bi ade bi ye no ndi ase ma ko hospital o mo ya ma o ze nu na de ko report e wuti no so musam sa go shi nya ade ne bo odine de o mo aso obi an hye ne am ya ba se me be ni obi sa go shi ni nyina am so do onya ma me be se mi nu ne ye ha me na de ma doctor bia no o treating straight na me ye te se wo kwa na obi ade na gbe chire bi go ya in fact etomre bi a doctor for bi ku ye ya rie na ade ko betuma ma ma nuro bi sa woni mra ho na du ko ye musa na hwe ye mo no ye nse na hwe imbre bi o mu di yawu etimde ko de adro we fa we so wasum ye se engoda me bre na me am ko na mka sa na mbi go wura machine bi wo mpane be ensia na nso ni akire ye wi twa madwene mu nyina etwa bibia ba ne bo ezo no 17 million 1007 ya na ka na bra bo na ku just kan ye do 1007 ubizi abo amane abo but e so mo pombi ya o mi ezo a ni dire problem bi eno cheze ya we na abana na o so me na eno ti ayam hye bi kura bo so otimi ko wasa ho yade wajase mase e ba se no a o ho so asan obi te say me be kan say dize na magobo kata 1007 we kwasa se we nyina but ama yam hye bia na da wo so say de na wo firi na o susu se be 2 danger go ya ye tu say de ya dwene ye use ye adwuma na to be am free say ma short to adwene kura ba adwene ye adwuma 24 e bibia ye da bia na kekra se baram ga jo du to na yo say adwene de esutimete e ma mika amma de ma form this one I scratches abaso ente o di ase na ya endino etom na bi wa braboma tusika kone jazika ho adwendwene na sebe ka na se ya nka be kwa akoye onumpa a wonye nipa no a wo se ato no kure yeye wo na wo to no wo se na ahomete na wo pabusia bi ade akosowo ade no wate se wo nipa bia no ba bi awo na ntimi nka wo sinzi so mfa kan to gaso enko so bo sa ha no mfuro na nya asundie ma okra bibini nim sa ade no ene ye bre so ye digum sa ne ye de ya de ne prescribe mu ma ye ho ni ye numbu sa odimi mu na ya so doctor no kura so adini ni so ni se ube ko tambu bi wo scared ko za kwa no na re no e no ma no na gangani ya ye di bi atitize gangani asofo ni en body di NPP bo so be bia oh MPP me na me he no ma ya za bi o taba o ye nipa se utambu bi wo wa no wate e tran wa tam wan bi ya na koma wa ni zo kwa ya zumi ye kupira ndi e be sire se sa me ma ni nya ntimi ya me am go hospital me mpe common one so medini hospital private agidi nipa ntango me pe ho Friday bi azu na me yare me e ba me be sha mo sa na Friday adu ko private hospital church bi a check kwan mu ba bi mu ya mako wura ma je me ho ato Sunday ni me sorry akobi we are check me kama media no bo se ko an kwan ma wo hu ndize kakaraka mpani sin tu TV na da hodin na da mo bo uzu ni are be tinu aye okay udi sika na ji o ba ko da ba bi yare fo bi e o be hwe na yi bi gura o tamfo bi gura kan asem anya ne de na o be jini ato na hospital kwa correct me yira ho na wuni pa wa be da ho na wu no de say simple aya semo ya nyame wuni pa mobo no on tire ye bre na fesu ye me ye ni me on sa pomude ne de onipa bia no ene wabakan apomde yo abakan
wa ni gian he wa pom yi a o ma de o ma ba wi ase bebre o yire bebre ama abusia ne atamfo ahwehwe so anyam ba ho odina eye ni kwa ba bia ho kuntimi hwehwe obi ibi ba ifo bi wa busia go hu anwo de ne gega yem dimission no de yem mo ya ho de hu ban hu ye na mfa jamre ya no ke anu ti ebusa wo bi na nwumre se e wo se wo ko check up embra no bra no ana sa gise wo ankasa timi se wo jade ntimi ntu nan na wafra kwasi won kran so mefa nko hospital na orofo se ye pese apom din ejigina so de a bra no e wo se ye konsla hwe e wo asupiti mayi ni sika echi o omna samwa yeah that's it actually for second time and ya hwe for mo hwe apomidi asema ye kan de Penny force or do another donre. Wonder another range will be walk. Aye, so cushy. Nkonya fufu bedi na ya wadrono ya na nkoni bom. Na meka no ma me nu e wo sa asemi ho. Akwadworo na ase hwenhan e ka ho. Ene wo hia ai ku koto. Eto anwea prada so ma na ye ko nya de nko pe no no. Ya osa no ma na ye ka ni nyina no. Mekobi no. Edu me bia ye nkono kwa. Kwa ku kasa no. Akasa bebre eye afutu sem ne ye ba metima kase kwaku ne dia wo kan ekwan bi so ne adwuma ye dwuma bi kwa na me kwa metu esi kwaku bi o yale da hospital bi a e bi a onime menua no no saa na obi o wa bonte bi so nso big man be kwa ko na wo ye nua no mu a sebem preduasa oni wo bi a no be ye den ye ka hia sem o bia ni wasabi nko dan nka wo sogu no man ko mpe na ye mpa ni mfu amoayen wo mo ankasa kro mo yale wo mo kwa brochire te ye ne yete na be den yaw wo mo ankasa no ababi obaba bia se wasi hospital eno magum te mo nko efe ba ono anso yare na mpa ni vo ya no ma fro play do be den yaw nipa bi ho no mo a the way na life sitting no so do hospital no where the we an kan ya shia so kra na ni yem hye no because when him say hey hi there emu ka metimi ya ga na ehia nkyerɛkyerɛ wo anu ko atimi ko no I support them you will be on my bonte o kasapa at the moment we be record to them no na ho fo ya fidie so bi na mabonte o ya yesempa ba na ya fa na semra na wo se wo beba me ka se fie no wa matwo ma bia na ne ho de po na yere de ne ba o Chese tama ye friend no nya ekran ko bebo yen. Kata cho time. Ene ne kan no so no ankasa so beba be kasa. Yaw. Obedru ha de edu ne time o tena sese ya. Ye twen afide na ebuja ne kwa so. Ya ye betra no ntimi nkasa ai. Ontimi. Te dru mebi wo no ma ya ne mo ya. Edi enti na ye nuanom ntimi nyinsen wo ha. Na o makọ wo abreche because ho no mebi wo a ebeboa no. Ya enkrofo bebere wo abreche a Sebi school semni ade kura na ba na fa nwoka eti ye nyinsen wo ha ne akwakwa wo aburuchire eye sa no ma no ya ohia sem o ya ano den health insurance ba ye ya wo kwa ya repa na ha na wo no fi se eye free na wo ko no ye se nkova na kapalangwa de se na ngobi betma ye akoto bu oda store anya no esesa nka yare a ne board na ehu no ekum ye no eno na nkese nke cover adentra kase bu hwem na yi adefo ho na mpa adefo abana hwem hu se no adefo ye si ye two gold de bia na mekamse Ghana ye jana Ghana de ye wo gold ye wo timber ye wo koko ya kan sa akwa na unya de e de na benefit o yenka se yenko sala na ba me sika o ba ye ne ateman mu na nka ye ne ni bi na ye ho kire ye no e bi ni ho no e se nka no man kitinkiti bi o nka boa ye batemoa ye Ghana atene se hia obe hia usa wo be begisa ebe kwa ma wasefo nyina nyame abata ebe fa o se nyanya nyame nhira na ebe masabe akwada ba ku bi wa busuam ebe sore aboa yaw na ni nyina akofa wa asama ba accident mu nyina makogu amnem ntimpomide ne de enka ye aboje nyan mo mfa broche ba sabe ye wo mo koyi wo bi e fra broche ba no wo ba Ghana ase ya okọ na doctor ho
because of malaria we Ghana nti ni awone pane it obeba no ne ade malaria kana tonton kana so na mo because ya wone pane e woni mogam na won so awuko okro mu dwa so akoma mpo me pa cho doctor wa pane bi na okra no yaw enu nti no ye COVID-19 bae ni enim sa bruche no ma be tofom pa be sinen community min sorry bim but emra na da kromu no still no na edai o ma edai am maintain sa be to samri ye ne enne mpanifo timi kasa ka COVID-19 bae e na magana nti ye de ankoda yaw emu yaw wan no so te bantuma no nim ji kwan enne me no wo kasa yi de na kwaku kai wo bi amma no so se me se me ko hospital oni bi so wo ko because of the fear wo owie be ye de ama no ntimi ntua ko fanoche ko hospital kese ko rese wo mu ayi wo mu nkofie but eso mu twa baby o mu dacho ho chise kroma sikafo bi ene kan o makoma no makotwetwe ne ayi bi na ya sabe ben gwa se fa talk ani ba ba de no akọ ajojo onye o ya ajojo onye yaw ai yaw eti sa no ma na ye kansa pomudi ne de se ye ni ase e betra de futu sem ne eto na mpanifuo ne mfa no mo kakra na health insurance me de me no me ho benefit bi a benefit obi a wo Ghana hawo because ya le kese pa no ya me sister baako no ya diabetes eti seven preduasa ne nan me wo ha na me ko akra kodi check akra na ete so ya na me ba ne ya gina to konfa no che me ko ya o mo se ne nan e bika tem se ye betwa ne nan no ya menye ena o mo ankrofo ni bo ni kire me se health insurance mo de yes ya e health insurance e betwa etiche se ko hu doctor me se ase mo nye obi se etiche se de utu anamon me sta na ni kunu abruche na me frɛ no na msa konta de abani o se trane en health insurance na na e betwa bi ko du pa na wo e se de ka yaw menye ena ma konta send this ka be call doctor no office no busa me kwa na me kire no na me bo me den kire na me so me nwa na da ha na ma te se ne na na se mo bi betwa ba doctor yes sister on e bibia itwa na na be ha dwen enti de ne be boa me yaw menye na wa me de enve to se onye fan to petu me se me nka se no so me da se me sister na na yantwa nanu ya madam fu bi yare okonka na yale ekoche no ye gene to bonu nsu inu ede ma onuma no oyemre oba kumase na okọ pharmacy bi na okọ explain change me ko yare dankan na so adura me hospital ye de ma menuma na me yemre menuma na me o se ko se nro nyina bia o hwe nro no o se ko flash ni nyina no san man ni fufuro why okay ni na mo yaw otoko so no mse aduro na nko bewu ejedu mmebi ho no mo a sese Ghana ye kwa na se ye ba e wo kwan bi so ye nnuane nya ye nuo nya ye doctors ye bi nya ebi nkoye eti ya se nipa no rosa no ma wei na makọ na me konsa bebi a menti bi na ye me ya na makọ na mesa akonya ye fun ya de akbeka meti hu de a ene ma mentra se na mi hu ngom ba bi e yaw emu oden ye besre Ghana fo mpanifo ye kasa o muteze na ye ba fidie so a ye kasa ye kana ze ye nti obi a o ye nipa nwom ye nti obi a patenkedu mre bi ho no ma se de wo aban wo kọ abrochire no afa nsem tro ni se won kohwe no nkotie no meka ne mo hu da ne mo wa mo no ade na temanfo no mo ayen e wa kwan bi so de bia che se ye wa ho kirem why no so onya hospital kwa nko check up wonko maka no ma me ni se obi wo so a wo sika ba se wo tu na ma akọ na ene ni ha wo ye hwan obu na ni gu no ma so ane so wo because obu asika na obenya ba wo tu na mo ne to akọ hospital akodila na se wo hospital no ene so se me nko bon na eku no ya nipa bebre awu sha asase se ya kosi wo mo be fire ahokyere ne yade bi wo ma yaw eye sika yade bi wo ye sika ye trauma na otisi fom ai na ko ba ntema ho no a wo to ye de wo wa ya no ayo okay but wo be ye den ya de ye hu no ya sa na bi ti ayin fuchi na ebi di da bi achi bi mo den obi wo ya resesi na obenyu obi ayi dey abetwa ne brace ama no obi nsu ho nso yaw me na meka cho de bia meka me si nipa bi ti wiase pa no ko de pa no ni bi da ukoto bebi ye nwan bi ti obeka se ya anye mo aboso me nkom eye Ghana ye ni support bia
ene ete Ghana ha eti sa na ye program ya ye apomude ye obi ti chedam usu ahwe ye bewie bonse course obeba ye meda ha o ene mbanyima obi a ya wo bebre ubenya obi a mesa momoa me ye nsusu kwa na wo beka je negre kabe yaw eno man koye ena akwa koduru ba bi a obi bufa sebe mpreduasa abibidro kura honso kura bo de ye nwanum bi bobo wo kwa hin ukwa left enye ukwa right enye sese Ghana bibia ni wa sebe apomuden no ma bia na obekwa ubenya ni free sa because ko haba nro nsoso no Nyankopon na bo haba wana hwe nso ye de no Nyankopon me say na nso mo no mo bia na koko kura na koko ese nkese sa che koko se esa no an obeka cho se nsuo ana obeka cho so obabo ho dawra mo obi nso aba oba ye ne nso ha no electricity etua ne ano nto nso oba no ye be charge to no so ba ko shem e problem no emna be na da Ghana tie nyina twabom eti sampomode asem a yaka ne de yaw ye nyina ye di hofo nanso edumre bi ho no mo yaw fa me ko no wen obi nya ne krom obekọ nanso sika aye bi abobi krom ne fie che so nante ko ne nanfofo so ye kwagu wadawo ma wo de ye de bomi ko todwe mo nanso nanso de faka akokwagu nya in kwa mpo a ebe ya sa ahwo chere hu bi da na na wonti bi da obi wa mesi ni kuro ma ye ba ni fie ye sese nka wokọ ye frɛ no kwaku na wai ofasifo nyina aba aka nkwa ye busa na wai osemeba oba hefa wo fam na aba na chese no wanko hia danfo anya nwa papa obeka chose me wo ye frɛ ne sei anraga janhye me ye ibonti wo de takwana no tweme ya wo betra obekọ na wo ma me yakosie no wa nya ka sika nko na we be de na wako check up ye be sere aban panimfo no ene aban yo wa ye de be ka because you omufre mu nyeye sankura ye omene nam ya sebe o ya mame nka ne sa sebe o ma ye sebe ye wo omo ya nsuo bai ye omene nam o yaw wo pa ko wubi wa broche madamfo bia wo bi wa brochire yaw madamfo ne zia metima ka se meka se wonye billionaire o be billionaire aban ni kusa nkola no aha wubi a ufie ni yesrew bro no so ni yesrew ye behuru sa so tiase yaw ese abrofo no abroche no o ma fa no ma bia ha na tan no eno no mo fa edai e ma nipa di meki ba ye ne na de ade a eti ya pani for ma ka cho so ma yale kwa no mo ko no ma fa play kwa ne o ma jawo yesu ne kwato aba ma o nti ye ne abato ne yeto no me se e ye useless aba ne yeto ne ye fa so bi ani so ma ye nti Ghana obi so wonto aba ye fa so nipa o mi wuntimi fa so ye chinchina o ba convo we ye se ye be ma o se be eno ne ye problem eti ye ma wo wi a na ye ni nsuo yire am ye ntabura ka suo ja ne nsuo ne de ye kwa ne etani ye ne o no ma fa play no mo ko ya man fa zia okay say ye ka say ye keka kwa akira wa hwe yi de besie enye ena no kwasia da na abrantie bi so ame no yade na me pepse mebo private hospital ni din anokwasem sa abrantie no yade frise no afri ni nipadua so kasa enkoma awodie no kire se edam bokwa so na wo ya tiesie no ye koduru ho no a card woni insurance card no insurance be card insurance be man bed ensuom de basis ni so nyina e gese cash down eti me hwe papa nanim se ye na asembia na ka me be kan na msa atwura mu ka me ba be kan kire papa no se eti kwase broni betumi ye san kwase asem ni agimi sem wo ya kire ni pankwa broni nya sa o ficha mrantie ye de akoyi koye so no kura no ye mu odu eti yesu se sa nipa no se mo de aduro kanwa na ne ho tonwa wono ankasa oni bank account wana sempanifo anya sa agimi nu a me kura mentani atem wa fidi wi so eye nkwase asempa na me bese me bo hospital kurodi kire se wo se gise cash and carry o se hade gise otua sika to eti akwa bi so Ghana fo ne bi do sika che ni pankwande a ani o ma we ye ni future ya menim se wa ure fia ye wo fie no kwa kumeba o ye wo fie no a akola bi ne maame ba yesi bibi the whole in height e bi da so Ghana hapa akola ketwa na odane maame na health insurance nkoba an na maame obepemwa yaw e mo ekofa ne nam sa eti sa de we ni office bi e betimasi se sa no ma we no akola de be ni wonim ti aban ntima anya akola ma akola yi oba bewu e wo kwan bi so because hu sika nya sam ketwa
doctor na wako no ni sika egu bank nye sika ketwa doctor say one for deposit of be 200 million tete sika na nto a akra na yenye eno so na insurance na eno so na cover na ka sa pale na de ade dan ko munya yo ye kwa Asem Mpe Nipa ye na mfo bi o mo pharmacy ye o mo sua ho ade ye obetuma check ehun se we de ye de mo ampa no mabeko ya obeyi sika ketwa bi na de kase na akwara woni mo hwe na kuma ha no akwara bi wa Asem Mpe yale aye no Asem Mpe Nipa oni buafo obia ye behwe na ma na wu yaw ya asembo mako hospital kama bi akoboka pa omo peminti na ya omo de moja abo I am say GC ni akura ma bon amenko nursing school da ikunu minti be me say years na emma ya to fi wa ko na wa free nursing school abana ya fa no wa ya so onye nti eti ya o ye nti ni say ozo adwuma shi me beba ya o ebeba na afiri o mode e kan say o mode Dear, afetie omode ode awuram saa ya no afo so ye ni kan fa nsuo mfamu nhwe se bekwa wo pushi nsuo na nsuo na epeba odim za wonnam nim enti enya bibia mu mfa nam za se de ade na ye eye me ya no enwura ndininim enti o se owum no ode akini o ya opia mu ze me ha ye posatie ni ansa na wo tuo yi na me se kosi nchen o no sama me ba ha we na bopo o sa di wura we nu no ansa enya no asa pe na no so abopo setie ni ya wo wie ye o so obepe ne ha na ha no hwe ne amano aye no a e de asem beba no ko ni nua ba ko no ka kire nse kire obebo ami o ono be ma no so ba no be hwe me ha ni nyanti na o ye ya na de eto mu na moja ba ka kire se aye oke no afo so apia so bi aka ho se mpia so na ko wonam nim du free se wanya no ndi ode me ko tu ba bi o so ode me tu na nuro na wase ye de fam o sa suma yonge na wabon no eni wo pia na me se me ya dodo em se nhye ho na afi mu se nsuo na splash agu ne so no waja wa yi wa me de mo mehwe na hospital bi wa obi abrand no wo sika no wa ye obo nkwase avon gwa no de o magu dem o na da me ni me papa ba me nsa na bopo aha bobo apo ba me nsa ena me ga se won hu adwuma bi aya musuesua unuru ho unyanya perfect free obi wo de me be try tina nkuna me da ha na mawu ye nchi wundie be ga se nurse ni aba hospital ni wawu na ade ni fiu na ga ni se be yi ya no ame de se me yewe wundi mi hu wundi na nka he on say muwa ada me nim nyame oba me so na nze mame betuma me ato hospital mu enne yi ame no gyina e mame da mo mame yare ye ma na boy ne wo ho na boy ne ka kire me se me sra o twa so we dey fa che be ko me ye ni se ya be ye no de ni se ye ni se ya wo pona abobo no wo ye no sa ansa na me hu se ase nsuo no timi afa body ni nyina ntina pono yira up to now them tie nyam to am yeze up to now ade na the battery weeks wo ya oti pains wo ha no ba bi om de ade ne share kofo bi hospital nkra na ye do mo ba nurse for no mba ne omu ade school mu sa wa born ye bia na diko sa teacher ni bi ne na da no awo wo na diko sa no abeduo wo de wo ya practical na wo nkwa wo na de bi pada se ni go ya practical no no aboa bi sa wo mo obra no wakun e tren ya afire fielu mbawu na ye nurse ni akura bi asabe ni fie kura wonya mo obra ntorwe mo omoda ba ni nyina wo kan akwasi wa kama mi ye de sesia na hospital ne edi nsai ye ka so wa amoa akoedo ye fun akoedo ni paboni ni but obetuma kum da sani na ngongosi we ya ye du o ma chebe dan tokwa isi asem ya me kama anakwasem be dan tokwa kire se kwasi adan se mebufu wo so amepa afedi ye hye mebu na tie ni wo se mu afasi kan to a menhwe no o na mewura ho na mahu se na Ghana no kra yo man beya na so no odofo se apia pom din ye dia eduru ba bia me mfasi ka ho wate ene se oti ene pawo etwa wo gaga ben na anu a odofo ko hospital ne ko hwehwe na se o ma wo yem beka ho a eno ene be masika no so ados odofo ye me apom den eso ehia ye wate ye me apom din hia a ye betumi anyina che na braise ebo ne de bo afoforo no ye tumi e de abo afoforo 05519331 0551 0548 931 wapom den ene say eno ene dabra da bia hwe ne dia pom den ehun komo
said ye be ya yebetumi agina so ama yetumi akọ aba na akọba di so atumi aye kama we ye Sompa Asem Mpe Nipa no. Hello azuka we o mama volume no kakra na me nim se phone no volume. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Ma me he fa na free ba udin. Be free North Central so. Oba pa yentie we. We dey me wo ye bosom ye. Let's ye tumi moja. What did they panye who woman say to woman say to am ko kaya o na le go fu. No di matem. Oh. Was Nana, yeah, Miss Yes, yes, I can be born a hospital. We go born a part, or no, what is Tanya woman said, oh, tonight, one, yeah, woman can tell. Okay. Yes, yeah, come try any show. Okay, and Adokota for the answer for so no common or that we be na said your apomdin common see chrono. Ye befa wo mo abi aba na ye busa wo mo bia na wo mo character wo mo ayusu na asopiti ho. Hello. Hello, yeah, Peter as of moonlight. we Peter ni as of moonlight. Yeah, tie we. Awu be tian pa. Na so di dia baba de ta ba ni. Na madam no lo se le se ti ati o ma ye na yina no abelo o be twa ku chen yina ni so. Na Ghana de ye mo bo. Ye mo bo. Na we ni nyina so yi ni na dem. Ananu ye ke na obi de program mo yi so mo se machine ade bon so se ka na afa so. Amali city kula we ni na die. Wo fa ye papa den papa ga de KG. E do enter chi no wu. Ghana e se ba because of Christianity. Eti Ghana sempeni kwa na mwaye no ma ti ko musubaya Ghana obi na obi twa be Ghana mera yi eda mate. Okay asem wo kebetumi ama ye system na ese kwasi buruni de nenso ene sikape no akwa bloody wo Ghana ha enya asem ketu akra. Hello baby afrefre udin yentie we Sabon no fataza. Yeti o katachi. The American doctors na even anya ba even here. Na nurses want to be here by me. Nti odi a ka dia yen kan se edwuma. Ya kan sa le dia ye ka fla. On zanyo mu na. Ya no se je se o mo so light no yi de card. I said no more to me and on tina se nchen ko pin so mpania. Na a private hospital na a government District hospital a government I buy the enim guase ferry omuni plant hospital omuni plant o almost on to nothing change to a guy for you find a hospital near one Kitwadi and no coin almost there no said na pom di hu hia no me ne ya adwene mene ne ya adwene pa se yakase ye di apomden ho nkomode a na ye fa no pa 100% full story a wan hwe ensem bizisi o mam ensem bizisi o sembizisi papa. Hello ayo baby afrefre udi katachi Ni ko to ya white ni frefi do Oscar down. Yenti ododo wafo hu nyina ho ye. Nyamra dum omo yo ho ye pa. Yenti e ukatachi. Yo. Ya ofa e kai nyina aye no pe. Na santem we no ya na me di brem bebre no emma ye mpanyimfo. Ano kwasem. Mpanyimfo ma he man so ama na kwetru in 9 years. Na ka na ma wi e koso mo na me de e hawo no emma omo. If you say Ghana supervision and monitoring in her. There is na uka ko ya no say scan that one okay. The camera ebo no bi e hwe no ba business ade na wo yi ya. Enka obetimi ayeta na man phone na we.
but it be paid a new. You see, I'm more for no. The answer was the share and fire no. The MY mine and the eco faba. Light of air concern, you chip company the Biba, the same thing. The damage idea of Western Walker. What do you buy time? Where time? Who could do for some capacity? Who bad the ocean now away about so? Now, so you will a jaya is a twaba. About to put in a mechana, Makuma BB coming. Yes, so like near twaba, NDC, and MPP. Sa conforming no more to a man on the Canacoum. If you remember, we see no couple years. Comes on our people, we see no couple years. 69 years. Ghana, ye calling thing. Asem Ye calling thing. Japan part of Ghana, you keep. The moment of thing, like or more pine. The Sikumas is a pine. Again, at now, light of our Ghana. In Sweden, I was he didn't do Ghana. I didn't do. Then, with the moment, I didn't pay the Ghana view. Okay, Katache, your first yana, there's some 4 years. Team you. There's some 4 years. Nanso so ko kare se sie beka se brasa ma do be yi wa na sama do so ekwa e mabiem asem o mo be kwa sama do asem o ye ready sama kwa sama se se ye beko de sama fo ye nye mo me fa ye beko dodo nipa dodo fun mo nesina wo beko ya ne sa ya ye beko eno na ma se se nkura no kasa rough no didi mpanifo ata me na me ka cho ya no ma bi ya Asem show mu na sampia ya wono no na first sa no money enwu bi asem yen support sa but edu mebi won ma se wo bi ka se ana anya tem dide de but kanyansa se onyansa sam ene watem dide eti edu mebi wa ya na ya na nkasa be Germany fo na America fo etimi se nro se on be hwe ye free aha fe no waye no om de be test ye nkramanti se be ade na ekoso sa to maye no foforo no no om de be test ye me se ye nwe o kasa ye wo se Edia pa na de Ghana MPP ni NDC wo mo na lead yen edia be pa na me no yaw benefit be ni nya edia ba de ka ai yeti ade de pala ni ade ele go be tomato bi o si akromfo bi atu amena no mdi sika na gum ne se no anu nde okay eduru esu anu abeyi ko eduru bi su anu abeyi edia me maka be du me bi sa no man ni ade se yesi bi asa madu ba e baba be yi ano afi de abre ayo afi de yoyi ya na abro ya na asif so be mpradua san bronia ye na aduru no de ba betra ye sabia ku sabia nyado ye mo anti so abro open vo amobra abro ko papa hello baby afrefre udin ye tie wo katachie hello hello. Meet you, pa. Kasa we muame. Hello. Hello, last caller. Hello. Asem. Hello. Yeah, fa back na hello. Wahuri. Hello. Asem na yeah fa back pe. Okay, hello. Ya for friend nyina fansia nhoma no edi mani se prefer asem o ade san ma unim se parliament na ade ye be ye kwan ye be si schools ni ade do me bi an company voi komo fa no tu ba bi no hwe nipa na ye to aba ma mo hia fo wo Ghana ya pom den enka ya pom den ne sa no ma ko mo ye kwan ye kwan ye si school enso ensa kwan insa kwa ye se wahwe afodebo card no so bi pe envelope no in the aid of church building. As soon as we see the beer, yes, company for parliament, they do maybe until come from to say, young crow for a soon, Jata match a woman. It's a common to woman, I are a sabia,
edu me bia no ma bia ne boarding nura ne boarding yenye mu mama na mra fam kakra ko so nya fam de kakra Ghana this year wu free transfer oh awrade ne fa dodo no ayu ne fa dodo no ayu hia some me no ka say ya obi dadam pa me say wo pe 1 million dia koto ya twa ma no nya sika nkoto okosere wan Asem ene Ghana kra so asresere wo kosere ya wo ma wo na wasade wa ko jebe ne wo sew na dokotafo no nyina no mo hwe appearance ansa no matwere adu yaw ye hwe soro ne ahwe fom se dura me hwe kra obetimi ato a okoni ye hwe cap ho ne ade chance ade aduane magum abrew ne hwe size wo bewu omo Ghana Nigeria ni na he de milo ene ye friend say kai flax isi wo no ansuo ye hwe apom de ye ye hwe apom de ye ye hwe apom de ye ye go computer so dwedi emra sia the person we did in the field. I don't know about the system the field is the task. We don't use it. Let me show us it. The problem I need to check the moment. And multi and the task the need to find enterprise. Task no size be na open. 60 by 120, 60 by 60, polish and elastic. 40 by 40, polish on polish and elastic. The only level of 45 enterprise. Now, love cars, 30 by 60, 25 by 40, and so many more. What's your floor, 30 by 30 sizes in the design. Who don't know the only the other uses now, who was the big water closet, who will be open the door. Kitchen sinks and the cars are open the door. Washroom basin, and the cabinet, and Turkish doors, pop. Only people of cinema are confronting with the answer. Family Fund Enterprise now will be. Send so Family Fund Enterprise the top market magazine room. And some of you, they're not filling station. I will send you the room. All the Family Fund Enterprise. The many are some different say. Some of you is. Well, any half. Every more for the so pass upon the level you get what and don't over there. So we make a full fight enterprise. You don't know the problem and the number at the phone. So number is here. Not yes and that attend the back number is 0245 28 34 58 and now 0205 987868. The question is the come from the fight enterprise. That's Papa. That's Papa. Every division Papa headquarters number 1. Oh, David, my bantam do. Okay, yes, Mumbrani into Quana, my bantam, sir. Babe, now for trip. Oh, also with me, delay Kakra. That's it. Babe, Mama and Pepe Bintra. And no Kakra, your friend delay, your pension. Losing the Victus, Losing the Victus, Bama, Breyasu Memansani. Numinansem, one time many power when you feeling what she and says up in front of FDA, I did you coffee and say, Osei. Okay, Yamashafo and Yatiafo Nina Aquaba, a beam a badia Santamagia tomb. Yani propose prepare your board to Ponco, where some passing penny pano, winting precon yetibru, near Santa Coco, a some passing penny panoa. Macacho says this is a poor man, Temen once, and not the benefit you are near Perpomacy near the Amakama pa. Hey! You bet to quiet, you beko be and Konoqua. Hey, Asemo. Na ye o man wan kasano je si adokotafo odwane anase fo so o montra o memu semkrofo okọ te se Ghana no hwan ye digya no sanse Ghana na kodi fa baabi akodi nkrofo bi ho papa na nsem a wo kan wo se party ene party bi wo mu na edi o man so me mo obi edi wo mo atu amana na sika ne gum o mo ya akromfo we ko ba no obeyi enti Ghana for so mbetu kwayo na kwantu so omukoi emunsem na sey ekura be no atwa bosompo no kwa bana ni bi so agisika na di ya sebo
Hey, Asem from me. The oba na nya trase. Ma me akwaba. Yeah. Impom to say. Nyankopon adom. O fra wo say. Me pa cho ye frame Elizabeth Hozade. Ana Mausi na just wo ya anwunani. Na esinam ase a kire say. Watie me. Na etonam so waje me so. Na efo so Mentiase. We kumasi anwunani. Ontiku. Everyone. Mafo ha fo. No okay. Me ho anam frinti na me hawa adwensa no. Mame na wakosem ne se ya wo de abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yenko mmoa. Ane se 2024 June I started free me. Ana lady bi amene ne ye adwuma. Ye friend no say o de aso. Wone ne ye adwuma wo fan. Me ye adwuma wo forikro, me salon wo forikro. No okay. Na lady ne nso tonton carpenter for ho ne ma. E wo forikro. Nti menene kasa ase se metu kwan cause adwuma is slow. Ana oneme ka ase oni tu kwan yakofa he UK. Okay. Ana Germany. London. English no. Nti no. Menini di nkomo no so oni papa bi oyo hene. Na papa no na adwuma a oye no. As at that time nso na otumfo mo bekọ UK akwasi de no. Ana oye se papa ne kura se omude nkrofo ebe hihye akobi. Ana me ye se ende me pese mekobi. Na ababa wan so wo hini bi. Onimo hini no hini ne friend say. Ode nana kwasi amoa. Nana kwasi amoa wodi akonwa wo fa he. Ahafon totro so konti hini no. Ahafon totro so. Eno ode santima wuradin be yesa. Me ma won kwa akire. Sansa se santima ni gura ni di hu kan. Ekwa bi so no na santefo ho aka. Na totro so na wufire. Minim se totro so ho no kra no. Omo soai de kire sante hini. Na nso so no timi fa sa di no ni agrosa. Na kwa penti wure se santima wure kwa broche dia no de connection wure which is anya sa na tie na chese wote totro so na wukura wugu santima wure nimu ase de bia ntia ase sa wo si afra no sei nana kwasi amoa akonwa ba nu odie oye half totro so fu konti hene half totro so konti hene me your show say producers aye ho adwuma come first story we mama trase mama nkwan na anwumre sa na wo ye half totro so kontre mu na wo santima wura na sa tukin solomodin na ade betata ukona hye ho mama me antie o me kun kasa nduru ba bi atuma ni kura ya bre sansa papa ne din hu ka enya asam ketwa wa santimem sister ne me kasa na am se ende one papa ne nkasa mama na me pese eye konti hene no ai enkasa mama na me pese mekobi enti one papa ne kasae no ana papa ne ma ode ne number e ma me ana me frɛ papa no na ose me ni nhia no Abrepo Junction ne office ho ti mi ye no na ofrɛ me se me chill na okosunwan eye konti hene no ai unim ne office ho me pa cho de bi okay me chill na okosunwan na wetu ka akra sesi na mse me nso me take mu ena o se ende onam ebu akwan ne so but obe pake atwen me ena o pake ye etwen ye ma me kokoto no enti me ko tena ne ka na wantwe office na kwa so no kosi awo me tena ne ka mu na me ne kasai ena o charge me 85,000 cedis 850 million ena me ne kasa se me nya ni na ama no fu but metimi ama no 30,000 se bibia go through anam de aka ama ne kwa so a ena oje penny no ana oye se me mfesika ne ma ne driver ena me se de bi me ne me bra penyi na me ye pesi ye hu no na ye disika no ama no ena o si yo wate ono a oni ho but obepe time ama ye hia ana yesu yo enti ade bi me wo shop na ofre me se wabakumase but o se ekọ ba bi nti ye nhia non face can yen face can man personally unim no ai fidi gado ti say me hu na be hu no okay ana oye na me se chese me frɛ me bra penyi ko sika ni kura me bra penyi ti me frɛ me bra bo na mane no say sa me ende o mane nya chene na me frɛ ne say
me brand so office a oye adwuma nti o se chena na o so yo ate o chena no papa nti na de chie 3rd June na papa no eba ofori krom so obegiska no na me brand nyam first ka ne mbai na me ka kire papa ne se me brand nyam first ka ne mbai papa ne de metina ne ka mu me etu ko me brand office ekwakoji 20,000 na de chie 4th oba me ho ofori krom sign beji 20,000 which is 40,000 oji sika ne wieye no afa me friend na o se me ha na adwen oh enfie se mi ekwo mfie mienu June 2024 onya hwe mfa ho o friend na wo se sei me friend na ahyase na o miguso ude nya abotre na etwam afa na akweside ya o se odi media eche ya kwa akweside na ba tweme me nyina akweside no so wate akweside na ye kwa santemampon na ye kochia esutade na natade tade kwesi no amanfo kogu nsan piri wo mutiri no wodi obi din na wodi gigiska tweme versus ya wate 21st clinic yesi ateka expert of ye 21st clinic na yinkusa ye ho yade sanse sa apomdin gina so a eno na be ma akobadie aye kama na wonwuma anyina da obetumi akoso na wakopesika ade ahwe obusua na empo wonya bi etumi dia ya doye ni nyina ya apomdi odofo apomdi be gina so na sasiatika de betumi atuase ne dia ma pa de 21st clinic wonu kuto na ebetumi atusiatika yade no ase odofo sasiatika na ye ka ho ase eso sisi fasile bo na kokum na kosi na ase anokwasem sasiatika na ye o ya papa na sasiatika no meka bibia se so na mienu a wanhwe untumi nante ya papa ye keka wanhwe ye bakasa agro ne di sasiatika no orofo bibidro so na 21st clinic odi tu ase na 21st clinic ba ye no mi ehu se yade bi ye frɛ na sciatica eno ene di amanfo nya o tu ase ena no ye ko South Africa ye free Europe ye bese ko South Africa ye sciatica yade bi biada ye fa koda 21st clinic ni tu ase enfidi ahodo pi ye twedwonso twemogya na ye hwehwɛ nyoma laboratory ne scan no ene massage no ye adwuma pa 21st clinic 15 branches ne wo Ghana member ye di etu yade ase odofo Kumase ehwa overseas o adabraka 21st clinic on Sompa TV Sompa FM na wabrosa kromu wabo ase cancer quarters conjunction yenkone kotu ho yade wate 21st clinic kutu na sciatica no bedi dwuma no de amawo odofo ye kopupuni mantam group mu nkran dome market yo odofo 21st clinic o sunwane kranza techima 21st clinic o senye mini 0540311311 0540311311 odofo Novigi Studios men kan cho say upon 20 abadi 20 ayo ni nyina da na wotwe dadie no nyina da ubehia nkai dum o eye photo anase video wo aye twanto na nye nkai dum efa mabusuan no ate papa no abo bravo abusuan no ni kwase ni mfonyini anase ni video yenye bi emfanto Novigi Studios anano a na hema sante hema ko de ne krachi okwa akurai Novigi Studios babo adwuma enya Asem keto akra enya ni photo no ani da hokroje enya Asem keto orofo se Ghanaian film na mu shootu a Novigi Studios na mekamfo na media mawo Novigi Studios adwuma wa ye ne camera kurakura no orofo akono na efe kwa mala mabaso enkran eho na behu Novigi Studios first Kokoko Street ne so pe eho na behu Novigi Studios 0574 715778 0574715778 Novigi Studios na mekamfo na media mawo tago heba mesha and capsules eno na mekamfo na media mawo tago heba mesha and capsules eno na mekamfo na media mawo odofo duru ba bia padu papa no moate sanse ene owo na tata haba so wanya du papa na wa fa nkoko yade no a odofo wanya de honhon sa na na wokro no odofo sika ho odin de nem so no eduru ba bia me ensum sika ne ko pa eduru no moate odofo eduru ba bia bema ye wani je nyina wo mpam o ye ade ne ntumi mpagya debi ade we ntumi mpagya bema wonye sound oba bia na abobo no to na ise de opo ba bia nim di ntie basa odofo sentini mo ye mera tago heba me say capsules na betumi adi waka gina mu na enwoma akonkan wo bo akohomagu manyoma nyine gina so wate orofo atenka no wo from low libido sa na broni beka no oba watenka wo from bem watenka wo from tago heba me say capsules ene e kanfo na media ma infections no ekun o ye fancy ahimfie ho nye kama pa
bema infections no wan hwe yi nyoma bese wo dan ho pa sanse infections no nyoma eye no enipa hyeda ehu enipa ni nko duru ba bia bewo akoda no basa no infections no ba bia tonduru data go heba mission capsules ke benya bia to 0243228296 0243228296 tago heba mixture and capsules e betumi aboa pa Father Martin Seba mixture na me kamfo na me dia mawo orofo Father Martin Seba mixture na dodo no afre ni Roma Father duru no orofo yenko twitwa bi yenko bubu bi yenum bi ne mfantu yade na se eduru ba bia tumi se onase no tatai orofo kidney no ho yaka odo nan onsa emia wonan no na ya atom kura ne sa orofo Father Martin Seba mixture Roma Father duru ye kamfo na ye dia mo anyojo yade stroke orofo watoba ase kontomira dia kaja no emira dia kaja no bonsa agiegu nyoma nkoyi orofo stroke ye yadefo yade bone pa sɛ ya bɛkɔ nyuma so no amanfo bɛ hawa adwene afa osika nyina orofo yankuntia stroke no wate na ultimo sɛ sound bi ɛbɔ nipa duanim ɛyɛ stroke na ɛbɔ nkaye orofo Fadamate sɛ ba mesha yenum bi honam ye oya waye mmre Fadamate sɛ ba mesha yen kanfo ne fama pressure na no de na ɛyɛ low anase high diabetes no hawa adwene ye no Fadamate sɛ ba mesha eno edi Roma Father dro no yade kwankro biada yebeko na yede agyew yen Fadamate sɛ ba mesha orofo yaba ama adasa yaba si betu yade ase orofo ba bi etonduro o man Ghana ubenya biato yenko pharmacy bia ubenya bi na wato na de akon yade 0247919122 0247919122 yenko ne ko pe Roma Father dro ni bi ebebo ye ya pomden enso ebegyina so krede yakwa akọ yanim te na yeko akọ orofo ya de ne yanim se de odi akire no sua de odi kai nante na se o koye wadwuma na kofa di kakraka wi ekota ho a orofo wa na akopa asem na odi ama ho ebi a wo ye kontirewo na wo nye wo ne ebefrewo na wo man hene ne yekọ akọfre no ebe ya asem foforo Mami tisikari kodi won ohene no konti hene no na adisai June na 2 years June na 2 years na je so kwa abrochie kwa ba na kwa bi kura ka wo yes da usida kwa ato asase yes akwa usalu kwa biem sa o frɛ na wo sesai me frɛ na etoda o se me ha no etoda me nkwa no obi misika akwa obi ho ye connection ama me minya abotre metinenka last minute asema obeka akire me anse se so ya anwani de ope bia fa me kone kwaji usika one me wo de ne de ne won ho misika enene won ho ene me passport enti oka se me se me ya anwani be bia me pe bia me mfa ne nko no na me koye case no ye didi echia ye frena na me koje obi wo airport me tu kwan me ba me yese meba sa wa amada eno omo train na no send this can 13,000 through mobile money 130 million through mobile money eno send me passport through VIP parcel if you ontu ebiem they say police for cry friend na onfa obi afre na onfa one for one corner office. Tie kasi epene hini be hunu. Baby a minim se betumi hunu ebi a hafun totro so ho. Cause one for man corner office ho. Ama me hunu office ho. And same CCU. And somehow say GDNT no say eduru ba bi na ye broadcasting say ya. Ya kura na manfo be fire so ya me do mutu kwan ebi su timi tekam ase do musika ma wo mo ye ya make difukase bi ya manfo sika says manfo sika wono no na mama no ahoma bi so nante so menya difo bi anti na me ba kuma se me ba bebo bre o mama kuma se akoye kotoko no ha se match o mama me hankas yo amanfo how the divinity nyankopon dua me ade me ba kuma se ba jo mo firi mu na ho adwuma na me ye no etu ye difo am so me presenter eti so obi sika bedi wo akwantuom efie mienu na ntumi fa ne nkoi efie miensa na withdraw dia for sika ma no aye tie
adenese kobasa ozi ahafun totro so na wo hu se waba kwasi de pen wo hu zo afran toma tutu aguso because ne dipa bonfo adoso na wo ni picture wa ha me wo ni picture adena wanya mama fa na to TV no so ba bi opa bia no fa nkoye debi se woni santime wura edidi nkwasi asem de ya osi asu akiro ba bi ekwada no uba ne do komanhia because me tibi mpani nsem da se santime wura wo koland akwasi da wo de nipa community bi da wo konti hini ntotro su konti hini wo beka ma wiase manyina ya atibie ekofa nim guase aba enti sana tie de ye bekiro ba bi ekwan na manfu ahu ebi kwa na ba kwasi da kwa wo manhia na ne rupuche to so a ebi na omunim se nipa asumasi na wo benten ni ya pa wo hontoma eye tietietia ye makuma so mekan anu ntum ye bo asantema din ho bai ye ko producer ho dwumadi ba bia wadi afa o tra sinya abotre bia ni ha ne picture wa mo fan to TV no so ye mo akwaba yeja nya abotre na alomi ton me won se obuofu modern bobe no aba fa ho maba yo Oforisuo mamenchia masamo a wone nana bedide omo wo eye sokoban manana ta honom sindis honom wo so exos meka bia se ya masamo na eboa ema meka no etimi to no anamo sanso biem na Osei electrician wo wasafitem baby a obi abedenchi aso Osei madam for no wada on electrician o sisi ono bedi change wo ba be electrician no ba be presenter mean to menye wonti menye baby a menye adonya afi na mekosua adwuma sa nti wonti menye men fama adwene kranko Osei ne wa wogyegereje Oforisuo so adwuma no wonti menye nti adwuma no wo yera no wayero ho aye ne yie aha enti no sa ne tie Oforisuo ye number no a se bia na bibi tetewo obi hawo se de nana kasa obi nkasa sisi e de wo Ghana ha no ehimfuni binim nana kasa ye nkasa omo pewa bua ehimfuni pewa bua ana ehimfuni pewa twada pa ana ehimfuni peso omo do fa kwan bi so ne ehunu anwo Oforisuo na twamo first na nana kasa obi nkasa ne twamo onim se twam na me kasa asem ntome dabi se wonim memo kasa die ntia me se men kasa se entotro so ai chiame konti hene menina kasa menim se entotro so kontri ona ya hwehwem me se na maba we so di asem oba entotro so kontri me se na entotro so kontri okay uti mama na homa menina na kasa menua bai ba ya ye ne kasa ye no ye nua ba se ekoye abosum be se nsiani ofre na omfa anano ya wadai me frɛ na de ofai me da me ho di kire no onse ya ha nyi obi anim guase enti ene ete ya wo ene bedi kaka se ye how de asem ba ye nchia so entie ba akofo asem eti me frɛ na je me so me busa na se wonim ababa wai wose wonim no ene busa so wonim kwan be so me busa na no watati se o kirem ene busa se waje ni sika sei wose ni sika waje de wo charge no na baba wo ya maniska mu bi ana mbuza se na akonto na eden ana amaso wo se enipa ne mu a odom tu kwan ne de bebrebe ebi mu ko Holland Germany Canada US Italy wayade ai nyase kuma enti ababa wo ontimi ho de enti ono kwan ne de wo de kotu mu a ekoli ye enti sababa no ese wo baba gini sika eye ni ma ba ko mienu miensa binti na ama sika no na se kode aba sika ma ababa no wan fa ama no Oforisuo na je se akwantu so ye koni tiri ababa o tiri nye sanete on fa ni sika ma no enti de ko ye ne se onye ne salon na naka kire me se ma fredi de o drive o twika sa na me kana manfo be hunu enti enumre bobe no nsia ne fa obe frɛ me na ababa wa no nhye ye no ne hye no ode ho nsema bre na so okay nana madase na Oforisuo no nsia ne boye no me hwɛ nana ko ehwehwehwe mensa anka no na wei na me frɛ nana wamfa enti kwasia de etwa mu yei ana me frɛ nana me frɛ no wamfa ana me man audio tibedi gaga se woni so anya apregazima fie Oforisuo yei Sompa Asem Mpe Nipa yenzo bia ade akwa bi kwa bomudua wo bomudua se jenyame ade wo kyene beba anya adwuma
no na me kume o tiatia me say free yeti o Adam for tomato soon. What ye? What ye? O kasa nyina so nim. Every year, me say. Afa adum na say na kasa obi nka bi no. Ye mfa spare omo. Na no na me send na audio no. O hwa otie. Me won man na frɛ me. Na frɛ me a. O so opanyini. Die ntia man fa akɔ no me nyame adom a. Entoto so hene etu kwan akɔ. America abrochi memu. Enti me wo airport sisia ya me ne kasa. A me jana na kwan. Enti mesro na wotwe ana se nansan we de fama me acha nkosi juoda na ne brada no me ba cho betime nka Oforisuo ma frɛ me twantwatwa na bekasa eno ano no ene ma frɛ na frɛ na nyina adwe so obekasa de enti am se ni picture ne mfanto won se nyankopon ya adoma Oforisuo ye ma no ne akopem juoda nye ona o de ma no me na me de ma no me pa me de beto so ai me pa me de beto so enye wo na wo ma na me Matias ye o te de me ka ai se wo boss no nya na kasa obi nkasa bi ana wo de onka ho okay ejo Oforisuo na se nyame adoma one ye bekasa ti mama no adwada si wo anfa amade a na agawada wroma o makwan de a ye de na picture ne beto so na afei ya kontoto so because ntoto so man hene na odi ndia bemu no menyini se na ntoto no hene eni masem we okay ti ye ko no na se empoye ko bona na ntoto so hene amane a di obeka no ye de hunkyeremu e de bebre ahwefo bedase okay anoti nana kwasi amoa ono na ye ntoto so kontri se sana ne tight no de waye no me baby ama me buafu ne se ade na ntoto so man hene a wo no obo so no ho na wo som no wo kwa America wan fa bia ka ho anko tie mi ye pa wo se entotro so man hene wo kwa America adan wan fa nipa ni bia mananko na santima wura ekodi na de e wo London na wo de onya de wo kyerɛkyerɛ no ho na mama ni ya bere na anwumire no sanse santima wura de so wo de ni din ba asemu pɛ na eya akwa ya asem kase senye san totro su kontre ya minim se santima bro ko abrocho de nipa ko me kra mu a eti nananom ba be yina no manchia ofo etu me kan se san totro so hwa makwa akoye case bi ho saa wo hene no minim se saa kro no de a saa wo hene na abrampa ko kan no cross ya bampa abro nsa no hwa say you no akina no na mebobo ma de nim se mi hu say you no ade a na just de banchia bongum what ma say saa wo hene no obo asafo hene so safo buache so no obo safo buache madamfo no ti me ka je se madamfo ni asafo buache afi no opeso ka no kure ayede no ba na asante hema koto ye frɛ no afi de koko a eye nipa dudia no opeso de ma na chia me ba ko na saa ebe ye enye ye na wo na wo maye miensa na se wo kra akiri no se wo se wo kra no wanka se wo ye wol dia manipa ba ko a wanka se wo kra no samanu bedi sei emra so sese bia kuse bia nya do na nanom bi sua nyansa asem kamne ne be kono kama no de na asa 2 cm wuradi ba mu na mama ni abre wi enwumire saa no tina me pese me ha mani kama te damana ma kire na enwumire yi ya o mu hwe yem hwe o mu kasa yi teze wo se da bai o se Nyankopon ya adom a obefrɛ me nti ye hwɛ ni mu akosi juada na enwumire ya afrɛ no enen me frɛ ɛkyena no pa frɛ no kyena wi afrɛ no ya antene kam de ni fonyi beto so kyena Oforisuo me da ase ti Martin da ase adwuma pa so awade ama me pana me be sentence okay yen fampanifo din nante saa ukuro mu hene ko ekɔ America wa va dipa anko wona akɔgya ne kwan ada na wanfa ukuro mu anto iskotu wanfa ukuro hene din anhye ho the nation sanka Alinsha ni baby a wotie na mnenye obi akase dini ya Kingsley kwa kubuache popular known as the nation's anchor of Bishop Lumba ntotro so de minim se bi free china ko na case ne be solve ebi emu bi eten ntem kuranga we ho ne wo fam ho ba bi ho okay ntotro so hene no ye nipa etie nipa 70 no I hope say ni konti hino sana de na yesi ya what na ni me kura ibi me kan bi kura obefre sisi e busa se de na ekoso ni se china ombefre no maka asem de na ya ka che na na sa brabo aye bo no
obia wo fa akwa wodidi e bi nipa wodidi ne ya mense ho e bi kura wo de na na akwa aduabo bebre wa fa ho de nipa bebre atuka ho nya ne a obedi nti se wa wo ka se odi nipa akọ ba bi bebre wo charge wo diska ti ba akọ pa de anim guase bebre wa solve na ko wani tumna bia bibifo timitena se ana ade ebe ma ye ne ebedie no na sa ade ni nyina ahwere ya ansan ya ye okay ye ni da wa hu ni se ya ade bi se eno ne koso bi tin fu bebrebe am ye tu amu fida konya so bo so hina tongofo proto di no ton mani petu ba ko bi de wa ye twan oni bi u je di won ti ase no ye fast de ama no na solve no tomato aso obetena se a manim guase abakase ne ewurate na de asem gase abere no ansan na wate ase na sabi nanka na se tutu kwan nyame kese asante ma ewura ne di yedidi hu yedidi nkom na na etu kwan na wa smart na betim go bi adi akire na benya ne obedi a ngo no won si kwan ye fanye nkomo ya ko ba bibi te se nim guase ye ba solve because of edin na eboa wadu didi edin so mu odu yense no wo hene wotena wo ma we ye be kanche wanza no wo hunu ne sese wo ye mesre obi a woti enumre bi an kanche ntoto so hene se ne wo fa isi ani die kwa so ne mane ba ko wo ye di nse bu no mfre no na won solve na ye ebo ya se ntoto so hene ni abebata papa esu penikuro yi papa no ya wonim ne ye ono na afi bi aduru a odi na fasha organize show otim di bia artist kase ko ne kurom aye totro so ne manfo nyina anyi wo mani tubo so afa artist wo tuetu amu nyina aka na totro so hene na bodwa na de no otim di kontin minim ne pa o sika kakra be ko ne fie omu welcome ni po na be sebo amani a obedi enti we ye sika be ya ma na ye nim guase ansa kwakotu nim ne pa minim ne ba mame fa se minya dino ye kan kura wate mame fa nya so he no ye na so nim no pa de mame ma no that chance no ye kan bi assist sika ka enru 5 million enti we onu so ya mame no nyina ngoduru kuro Moses adwa obebbo ama ni fie ammo mo de nwan ne ade ammo anom ye ba na ode be mo ahye obotomu wo be ka se na ne na na ide enti no yezi enti bibi wo nwan ni agoro sa ma nim guase ma metodi me de oni mo wofa ma ye ne gente se de tuo bia me didu atemme ne kure ne makadro hwe ne be so obu ne mfiri ho ade bi wo ha nye kasa wo so me nim guase ya usika ne ho ode ne da bi abra bo se usika mi ha ke ma fa nya ya da bi ya na ne tie ne se mi hunu ni pa bia na ya na ya me kra ya no mi hunu ni pa bi ni ba bia na bra bo adu na ni nua bi boss no obezo ye bibi ne wa ntimi na so obu na nim guase mpepa na wo mpene so a sa akwa ba ko America sa ye wura kwantu okuro yanko betu no ba ko na amaso wa nya anko no mu nyina de agi sika so mbi nipa beba ye wura anko ono so mfa mani pa kora aye ne nyense ndie ko basa panina udidi ne din hono na wo ya me na hunu so ode ne sabeto so afa ne wunya di ne bebo nti mu hunu se nim guase ba mo nso obo ne yanko ti misran totro so fu etie ya numere yi nyina ebi a ye wura de asakora wo djojo no ho wada wonte mo na batiri ne yiri tie ne mani nyina wo tie program atize mo na betize ofe ka asembi no onfre ne continue no se ozi continue ne mbo a onfre continue ni di na mura fi krokro akakra bisa onfre no no nkankire ne se ade na ode aya abaya no da biye ko na no ode na haya som ne aye ne boko ne beba biye meka bibia ne meni ameka bia na nim se memi nsuro ne ameka bia timisire no a wone ne nkasa na omfa mra na aso de skan yeska bia ne obebo boss wo bekika ko aka be 300 bioze 250 bini ade fana de bre no na asumdie mra na mpepa wanim guase ne to aso bo bra e chena be na afro di dam from business no fro bi o ma bi afina business na dum bizo ade nso da no na adide ho ya me waso pancha asemte na de o ye guy we nyina aso bo ama ye da ma ya ko ha ko sa okay e man hene no o man hene no continue in the men o man hene de ni ati uko so continue wa no o ye guy o amen ko bibi wa no ho na minima de kro be me asem keto abi man ye se bola su ja na ho ye men o nyame achira na o ye guy de so ati o ye gu mani masi o ya ne lewi mu nyina ko bo show wi esere kwa foforo e ho mpo na no nyanya aduma ne nko achi o koduru papa yi wa se do be we kama jam kwan kama na wo de be ye binum yie na obi ho kire no sa na ye bobra uji ni frɛ ni ade na ade abecha apate abro no timi pale to ase ko to aduane engineer ba bi wo ha nya fine de be sire na na se ho we no nso bo na ngofa hawa masa ese ye tena so wie mu a ono a no okay ye control so na man hene wo control so de ye bonedi ka asem anokwasem se country na akoka beka no na ba se ye ba manhia so ne ye frɛ
ye frame on the mine no country not to e basem kesia enye country ne ye frame no hye o man nye se bola soja mesere no nye takra ngugem ma asem ko fa asem ma wonye ne business ya on fa ni din ye o mna sam ya ko ile na bigidi ye se na asante de no ma bi esi ya na ahom te kakra because yin na nim se na se ya mame e bibia atwa na ni hwe ko ne ka na evre kwai ini mama ne amame a etwagu wo asante efie te se ko basi obi so e kontende otimi efra ntoma na no magugu ne nsa na sebe na ebo mo nso ne ya sore ne atwa opusie ne ade na ko ba bibi se an we bedru mebe no hene bi wo ba ye nsole o because no ma etiti se ne ya wa na etan e ma so mo me peso so amako me no mo na na te fa nti na che akoba no na eni no mo nete ya mo sweet ne so a me no mo nete bro no ba sempos okay wonti aje o meti asem se me ka sem no na kan yi ya no bia nim sempos se ho na namba asore na me kan anya asore ho asore no o se sempos no so mama kuma gidin o gidin why agidin why nti no mo nete ada adwin bi otima na adwin bi anim tim na de we am sika so no mo nete no nya me no mo nete na me mu street ba ko so na mo te street so nete mi no mu fie ho na meta ko to gale amoto gari asa ngwa fo ne gari dia mo mo de ba gari nko na bin sika ho gari nko ayo na ho nko na yeton gari ho nko na yeton am gari na e papa kama ayo omo to me sonso yes oni mo mo dada papa nya nchen kra pa jo se mu ne me oni mo mo kwa abeso ni mo mo kwa se me no mo tebro no so ayo mame mpacho makasa mo da nkase obi anwo ayo emempe no ma ya ba nkasa wo mo nkasa ode emana to me so ya ai ahini ni case aba efie ofie ni wan case aba yeah ni case bi aba ope but on you very careful yeah traveling now because we ka say enwa ba bi frɛ se no hini ya otie won kan no hini ya mo kana se mo ka se na se ma ba yi pen se dwuma wodi ano ya be se ya na ye kan se bi se ya hini no wo abusua wo yire wo sebe wo fa ase no na ade a memfa se ebi etutu kwan na ebi so a we nya ade a enye obi anim gu ase internet a edi internet ba ko ba se sebe wa wo ye mo ba ana se sebe wo fa ase isika waje me de bia me kam sisika wo fi se woni wo fo no ene me ntwa bi o se woni fo de a na wo twa bi me na no na asem no ekoko to ekwo info okay de obeka se de mbeka monka obebi opon fanko okay on fanko de a sika no one ne ka na de na wo twa bi attempt to pay is paying then is what sama na wasam ba asa enyo yesre no enne no ye de atofom loto ye de atofom ana wadaroma obi ntie nko kacha bi ko edi na temanko bi bete akoka temu aya na mutie koka no enen so we de we aba mun santie nko kancha nse na wada ma ye gbo odi won Sompa o Asem Mpe Nipa program inti bomode na esuko no mana waje ne sika no bomode ya me se Ghana han mo bi amobra na flipan mu bi a obobra na makola na amobra we wa twena sen me do be ko manfo anko se be fa sika man ene Ghana na mra nya adwuma na obi timi sieji obi passport no na okoka no ya isi because Ghana is here sikafo there kura ahiafo do so chen sikafo na nso sikafo yi kakra yi a omudo musika adominate yen enti do ye last minute obeka san fa me ko wiade mbeko ahoso ya nwunani ni penso ono wo kasa won kan hunasem wo se ne sika enti de wo kan ne sen on kan hunasem o wo se waji ne sika se ya mpasa onyi ne sika ene de watua no kotua ye den ya be se na no madaroma se de esi ba ya hensam ye bi ba ne ya ba na no mo ba ye de ani die mamo no sa ni die ne nko so sa ampa wo de bia enim sa wo de ututu kwa de amafo kwa bloche ni ada but e bia we de anye yi ma me madaroma wo de anye yi o ti usikani yaw yesa se be mpeda no mama asante ya akoye nsem bebre so ho ne ye besre fikesie mu so ye kan akura wada opem so sa me bia wada eti omu ahemfo no mbetene ya omu nkata no ma bi so
ya besre wo mo no ma bi se ba ye nyina ya santefo ko mo ye nyanyi mu opemso mpese ye nyina nipa baako nti ya besre case bi se ba ne ye ka ho asem ye di wo hene bi atemu a kam gidi ye senka anka sa ho hene ko no wate iti no ma se ba ye kan na ye di mi da bia me kan sem bi se ba nanka ahemfo akese na se bo mo manhia no nanka obi abeso asemu nanka ya frɛ nana akwede wonyi ni sika wose da bi okay onyi sika ede na betu ya bi nanka mo hwɛ nanka aye di watra wa ma case ye frɛ ye ne ye ka kyerɛ mo Asem bedi FM station na TV station na producer frɛ wa ka hu se bebi wadu no wadu danger zone tie se obedi hu ni because ha nya ba secretary ni tu ni ha asem ne yeka etina na tie na obi tie ye di na tema nke ebia ko bi ba ko bona manti mu ya na ta mo ba mane mu nsan kan chese na we die de ekoso no mo de ahye to form boko amam because ante Asem nka picture de da so ejese wo hina wodi ade a wo mu no ho ene o kase amfa me picture nto so ene munye sei na respect wo mati wasiti wo unkunta no muti wo we enye emfata sika idi aka mo sha kase 27 ta na wadaroma we de sika we de me utwa sase ba komia na mienu a ebitima ba betua na mra metua ente sa so wa ma ne toso be ya because na sam ya kapen ewo tamane e wono wan eye sa no ma se ya bi na wadaroma we de wadaroma ese mun kan che nana on fa sika na meto oboko owi e be san bona ba so na de ni woni na bi na ma bi nti na akoye sa nti na adwobre wo yaw ya fan so sa medical ka kire wo se Sompa 93.1 amanfo aso kipeti na yam so de dwuma de so da bia be tai kan se nto no wo yam kwoto no na Sompa 93.1 ye ni bi na o se fe na de na ko sia mu wo yam prempon na pra no Sompa na Sompa ni nso ye mo no kwawo anza ene ye boy be hu se ono no o se obi ase obo obi so meye ensunya meye kro bi won totro so ensunya meye o yotu for brempon na so tu for brempon ada no ye sa ade ya tie no eno no sente sa ade a okay ye ya tie sisi a wo fidie so no na che so onye ni packet a wonu se amanfo so frefre nti na wadaroma wan hwe a wa de bia ehye wa mpc pie ni do town no odi be pie ma me ko homa no so mesre na so first kan bra because baby aka na me betia fa no mesre no pa nyakopon adwodwo makoma pa mesre no ani pie kwa so ka de dantete so otua bi na wo se bia anyeye na nkrata ase bi na ni nipa kura tiase ebi kura ma me do be kwa ha me ko me fa ne se ne bakura ne sa watiase me do be kwa ha wo pe na woni na di nkomo na aye kama na aye hwe ni sei travel and tour ko bia betumi atibi travel and tour ko bia betumi atibi etutimi nyi obi sika mfie miensa mfie mienu na da bia no twen me wasam kase bi pa wa fidie we so na da be pagya de komasi nyina be yehu odi fupani pa wa be bo advert wa so bad advert dia kwan be fa so be betu advert ne kan it's up to me so obi ba say me direct ne say nipa we betumi aboa wo na so be bad advert ne wani ya direct ne ya nipa be boa na wutumi moa dia e so odom sika man say de nana de did mababa we die manu ya tie eni kana me kasa ni ani mu no me kan say ya makumasi ama me hwekotoko ne hase match ya ma me kan kas ya gazo bi ka e ko ne tuntutu debi ye ba be boa adasa ntina nyankopon di bedua le tufu de na wenti e pia bonten won kan che di fupani no ono nim ne 055131310551 na 3131 0548 na 310548 ye ko ho mane so na yen koti ahwefo ani atifo hello ya besre se mo twom ho free television no na se radio no mieni ko mo adaroma mesre ma die we ye kan ya che hello utimeka
What is happening? Hello. Mami mienti o mebreno. Good evening, sir. Ma jo su eburu katachi. Katachi e femi je ni katachi sakwa. Yenti ewe. We dey no pa Nyanko jam pa. Ya dia ba ko me say. Politician for omo kai. Ya mo me pen for so a se bi eni mo wo bi so a. E ga ya tamo so e ba bi da to am so a. Mo se bi. Me say papa na se ba ya bi atam ba se pa. E ti papa me drama te eni mo ma na ti bo. Na baba wa na mo ni ti ta salam. Ba ta na da. Nana bitua. Me be ogidi Nana bitua. No okay. Hello. Hello, Moto. When you? Anyway, me enti oba pa mete won kan che. Ah, na do you no kan you, Moto. Yenti o ma me yenti o. Sabo ndo folo. Wo mo di chinko fu sikedi so. Ebinom ye fansha wo sa. Baba program na mo ye ne to ase. Hospital dey na mo kan. O Moto, me dramo. Me pa mo show, mo to mo ni chechi. Na me ko de ji. Te say si en si ya ba. Yen si ya o. Ewo eva, ewo ji. Ewo ji. Na ya e ti en ko so ho no. Ye ti en ko so to no ma ye si. Ba ko la de do di ta ko. Mo to ga na to bi anye di mo ni. E do to ya ma ya be yi ya to bu. Ko ma ya to yi ya to bu. Ya mo ho no. Ofosu eje papa ti extremo mo nfoti to mo kebi ma ya mo ti aya ko nwoti e bre papa ye bre papa ofosu mo chamo ni so ma be ya ye ti aya ko won na ti ma ye ye fa we to na se kumasia ya nhwe ne ya hwe ye be kakra kra nwumere create mpie because amanfo bi ye nsem bia ya asemo hello. Hello. Yeah, hello. Good evening. Maju su eburu be men na baby afrefre udi. But o frefre he. What's no? No ke yentie we. I mean I put them Jina ye kakra. Me say me problem ka kefa control. No ke. I mean could be but me I I am fan number producer for number ni komo achi mo ye fa number no ye no bedi komo achi why na ye ho mo why betumi e dia boa hello 0551931931 0548931931 hello. What is happening? Network and hello. Oh, yeah, for the hand. I dare say ya. Hello. Baby, I'm free with your papa. Slotty. What is happening? Hello. Because you see now what that is, you tell your penny and answer your fella. Why? After some now more canon, yet I didn't go for Madame Kutisha, I meet it, Odyssean will say, 2 or 2 points. Into me saying, you are chasing one. But I'm going to lack the little or first time I'm on the into no, ancient year, I'm on Casa. My also one not done it to me. My mother said, Yamiamo. One not done it here. Oh, Cocosechi. My Miss Wada with you. I don't know, I'm Pesu Siswell.
kwaku na wante mete o so feel no pa o so adani na se do si kasa no na se o si adani ti no e so si adani tem se na aboso ba na meja pa ya I want to show you more. And so you be an yomo. I refuse to grow. No. Your password is in Ganibema. Obi here sempa o. Penny and as I call She wajini? Na Fuma dwa. When you need bucket to what per life too much. Enyini de wo enyini de wo nyina no wanyini. Adwuna ba no amanaba. Kokos achi. Matches will be kokos ma o. Hello. Penny pa baby afrefre wudi. Penny pa yenti o na sese no ye diet. Asem Mpe kwe. Akona se my phone wasa. Mo meeting ma. Ya de nyizo. Okay, o problem the production line be to TV no so na wa ba na edi wa se baba wate. Asem. Hello. Hello. Pacha family. Okay. Saka. Yenti o. Pacha sani ya hin foni di mo ya no. Ese mama didi nye fre an foni di. Asem o. Ndie be en se tu for na cham na ga kanu wani di ma sani di film kanu. Ni am fre papa yo ni na cham ne kana pempem ka kana sabe. Ajina ne mlefi. E fre na ni se ajina be mama na. No okay, ye be se na no baby asem no keka ko no. Enu ti na me ankasa no man kasa biem no. Ye be se no se Jesus ceasefire in passing bia. San se edi bi wo ha ye mono Ghana ha basa mesre no onya na ade no oya onya na ade tititia hello baby afrefre wudi mbema na because fa kumem yentie we e ho no sa side ho yentie o we to so na hene nkena we ni bonye o se so na nkena ni bonye na ji bonye kaja na onyi pani brafom kakra okọ Mike ne bi je obi almana asem o kan kasa na oka ko sa side ho de ka me pesa ko na firi sa side ho hello baby afrefre udin maju su eburu baby afrefre mo ka se mina yentie we Bocho, hello. Yeti opa. Last 2 years, November. Confused Western region. I had a new super. I'm say the middleman. You won't come with the I'm follow. Was some fight to. I'm a better than I'm someone there. Me personal. Okay. Ye number no betudwa na emo bia no ye hwe na etumi aboa wate. Hello. Hello. Baby afrefre wudi last caller. Yo, ya hoatini dodo wa Oscar mia na makamba subemi. No ke katache bibia boko die. Na mladom. We ye sumo fanuba, okuna damfu na nkonko jimbra. Media mano. Media shane. Na nanka ni pita na nanka mite kwa de nfatu. Ya se ya nyane sa na ya ko kase obofo na okokuma bua okotoni koko. Na abandan tia ne ka. No kwa ma o pako tabegeni akotuno ade ye okay emane how me ye ma adwene se ka me de ne number no me de no ne picture no to television so na sabia ku sabia nya do tikrom kwa gina wom se me na me host for the show na so se producer no ka se bibinti ye mfante kakra na o se kwa bisu mitie no san se kwa bi so dwumadie no producers dia me nye media why meselemo a eno tinyame ya adoma wo chena ye ne nana be twehwe nkomo de be free mo babia no ye fan kame ho
Ye for your number ni to. Ofoso your number no na se bia na wo asem bi na wo pese wo de ba. Wo chena no pa no nsia kokroko wo de oba wo so pa Asem Mpe Nipa producers na nkwanta bisa na se bia kokosechi. Your number is 0509 0509 43 84 0509 43 84 Sa number we na wo achichi ne benche ya wo ha ne Togo kra na Ofosuo wo de ebra oba wantimi ankokra benya ba bia da na efo wasem na ebra ensem bia asesem konfo bia da sofo bia jusika bia ba ma bi ni wawo wonhwe no bia busua ne pese obuji wajapade fru nsem a fa bedan ye na ha ne resource wa oba obetime nya ma me bi su 3 minutes yi da yo TV no so awa ntimi na no wonne me no wo so pe wasem pa ntimi no wasem akam yo mo no oboso mitimi kan yo mo saram titi ya na tie ai eno di nsuo guso dia no be di o oboso mi de jawa nsuo guso o jawa sem na wo wo fe o jawa so di nsuo guso jawa sana yi sante boada no and obi si se wa sante be ma o jawa sem juma die o to omna samu aka de nation sanke wo tenenka producers wo ma yo ma famu die azuka wo na ye nifahene e ma juma die Oforisuo Aboagye funtum pa aka tachi sre bia bonchena na makramo ye ko echina nyame yadoma ye betahia ye nkodi kuti aboafo nkrato ye mbabie nyame yadoma chima Ande zaba ewo mo bodi ma nkem kwana moba ko se ena mi dia semesio kanene paano na sana mi so ya na wode me edwe na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters mo benefit wine oso ko to de abro esma ma abrente mi shuve kuna ntika kana wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules ne nya wode na brebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia ne ho edeben wo mu ama wani agise senior na my wife complain one person Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia obabia o de poa hawo no edro ba kupa wunya ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obesima eno yi wo benya bi wo bia eton no bia Kingdom Herbal no challenger Onitin bi epue opue ya